잠시 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 месигэдэр дараа олж үзсэн байна. Эдэмий чинь when I'm making salad, I like to put pretty much everything because I feel like if you put only a few ingredients, it will be more easier to get sick of it. So for example, in the salad, I'm adding red and yellow bell peppers, some cucumbers, tomatoes, and I also added some apple this time. Usually I don't use one, but this time I wanted to give a little sweet taste. So yeah, and I also added some corn, and for my base I used spring mix, and for the protein I added some tuna, but you can swap this out for like tofu, chickpeas, or even hard-boiled eggs depending on your preferences. And for the dressing, I've been using this sesame creamy salad dressing for a while. So that's pretty much it. Make sure you guys eat more veggies. дээрсээ баг цаг гаргаллаа. Одоо жоохон нор гарч ирээд жоохон халуун болж байна. Өглөө гэрээсээ 7:20-30 гэж гараад 2 цаг шахаагаад таста гоё алхлаа. Тэсүүл рүү жоохон халуун болоод ирсэж хөлснөөс гараад жоохон тийм болчлоо. Тэгэхээр өглөө би цайгаа уугаагүй гарсан болохоор одоо ер нь жоохон өлсөж байна. Тийм өндөг тийм мэднэргүй байгаа учраас
Би зүгээр гоё тарагтай гоё юм хийж идлээ. Би юм гадаад хүмүүсийн Монголд ирээд Монголд болсон энэ үйл явдлууд, энэ хүмүүс тохиолдож байгаа юмнууд тэг ингээ Монголын амьдралыг харуулж байгаа иймэрхүү гадаад ютуберуудын бичлэг байдаг шүү дээ. Иймэрхүү бичлэгүүд үзэх амар дуртай.